musidɓe julɓe tedduɓe, ida yetta Allah subhanahu wa ta'ala juula e nelaɗo makko on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Oɗo neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala teddini, tindini, ɓurni dennanangal ɓiɓɓe adama ɓen tagaɓe adda e hoore ndiɗo leydi. Hiɗen juula e oɗo nelaɗo, hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno koye mofte o jeyaɗe. Musidɓe julɓe tedduɓe, no waɗɗi julɗo kala julɗo andugol haqiqa kaɗo diina l'islam, anda ko homɓe woni ayɓe kaɗo diina, ko homɓe qur'ana sappani en wi ko ɓeɗo woni ayɓe kaɗo diina tigi tigi. Alyahuda e annasara ɓen sabboraɓe waɗugol feetoji no wiye 24 et 31 décembre. ɗum ko ɓatti ɗum ko hewtu ɗum, ko ɓatti ɗum ko hewtu ɗum. ɓeɗo qur'ana wi wondema ko ɓeɗo tigi woni ayɓe ɓen. Allah daali humul aduwu, ko ɓe woni ayɓe ɓen fahdarhum, rento e maɓɓe. Ahlul kitab, Allah daali e aya goo, la tajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu lyahud. A taway ko ɓuri sattude tiiɗude ngaygu wonande gonɗimɓe ɓe ko alyahuda walladina ashraku e ɓen sirkoɓe. Alyahuda no e annasara heɓe mooɓidiri borre maɓɓe jikku e bonirede maɓɓe diina maɓɓe kan, kañum e shirku on kadi ɗiɗi ɗinon hino e maɓɓe. Allah tabintinni e ɗin feddeji ɗon ɗiɗinon shirkugol e konngol ngol o yewti fi annabi Ibrahim: ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min almushrikin. Ibrahima o wonali alyahudankejo, o wonali annasarajo, ko o wonno ko julɗo, o jeyano kay shirkoɓe. ɗen faama e aya o jaka alyahuda e annasara hum min almushrikin li anna haulai idda'u, ɓe nodditike wondema annabi ibrahima ko jeyaɗo mo kala e maɓɓe. alyahuda wi annabi ibrahima ko mo maɓɓe, annasara wi annabi ibrahima ko mo maɓɓe. qur'ana wi o tawaka e ɓen ɗon ɓe ɗiɗo non, ko gasi wonde ko julɗo fewuɗo o wi o jeyano kay shirkoɓe. Allah yewti en ko honto annabi ibrahima tawa. Allah daali inna awla nnasi bi ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha annabiy wallazina amanu. Allah daali annabi ibrahima o ɓe o tawa e mum ɓen ko ɓe o nodduno ɓen nooti fewndo makko, kañum e nelaɗo sallallahu alih w sallam e gonɗimɓe woni e programme nelaɗo on ko ɗon annabi ibrahima tawa. joni noon alyahuda e annasara ɓen no firte e haala men fewndo ɗo ko ɓurete employéde ko ce sont les juifs et les chrétiens. alyahud juif, annasara chrétien. ɓeɗo ɓe hande ɓe sukaɓe men woni sodande coñciki tan fewndo ɗo, pantalon ji guin e paɗele mum kañe sentirji mum e tisortiji mum, fiyo welto ñalande 24 et 31 décembre. keferaku laaɓu ngu pos. kala weltiɗo ɗeɗo ñalaɗe ko ɓeɗo o jembini, ko ɓe o sembini, sabu e wi maɓɓe 24 décembre ko nden ñande annabi isa jibina e nder jérusalem ka wiyete Bethléem. Bethléem ka haala maɓɓe, ka haala arab ko baytulaham. baytulaham ko noon ɗon wiyete ka arab, kamɓe ɓeyna Bethléem ka ibraniyare maɓɓe. ɓe wi ñande 24 décembre ko nden ɗon ñalande annabi isa jibina, hiɓe hatto jinni e weltagol. yiya noon julɗo wiyeteɗo ibrahima ahmad muhammad, kañum kadi no ño'ana ngal ñallal ama. tawa mawɓe makko ɓen no wiya yahe ara on niɓɓo yaali waɗon doy weltagol fi alyahuda e annasara keferako. Allah daali wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. kala e moɗon wonɗo aliye maɓɓe weltori ko ɓe jokki kon apiiɓe, Allah subhanahu wa ta'ala daali haray ko e maɓɓe o jeya. a jeyama e homɓe yimɓe no majja ko wiyete nasara. annasara ko yimɓe ɓe Allah adi siñande perdi ka fatiha, ɓen ɗon siñana perdi law wiya gayril mahdubi alayhim. Allah noddiɓe bunginiɓe rewaniɓe piiji ɗin fof, hay Allah ɓe accali. Allah tigi e hoore mum ɓe yennimo. alyahuda yenni Allah. Allah wi mi nani ko wiɗon mi kon, kono gere men on heƴata ɗon fotto e lahara. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. الله دالي wondema o nani ko ɓe wiwɓe ɓen Allah ko baaso ko miskino, o nani ko ɓe wi ko ɓe wi wo ko kamɓe hetti. Allah wi gati ko ɓe haali ɗon kon o winday ɓe fotto e lahara. ɓeɗo alyahuda ɓe annasaraɓe ɓe alqur'ana haalani en fi muɗum
ɗeɗo bandije molanaɗe ko ɓen Allah daali gayril mahdubi alayhim wala dallin. kamɓe position maɓɓe position alyahud hakkunde maɓɓe annabaɓen ko ɗi ɗiɗi. si tawi annabajo on no mari chance ɓenna ko wiiɗa kon min sali min tewi pas min watta ko wiiɗa kon ɓe accamo ɗon. si tawi annabajo on heɓali chance ɓe waramo o ɓuttinana ɓe kisa nde wotere. Allah daali afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. onon ko ni waɗon onon tuma annabajo kala yottini e moɗon ko welali wonkiji mon ɗin fedde annabaɓe wiyon ɓe fenay fedde go e maɓɓe waro ɓe wari annabaɓe ɗuɗuɓe. Allah tigi daali wa qatlahumul anbiya bi khayri haq. e wargol maɓɓe annabaɓe ko alda e gon annabaɓe bus alyahuda wari ɗe bandije ɗe yimɓe foni formanade amugol feeto muɗum. kono annabaɓe ɗiɗo hiɓe wari ɗum ɗon luttu e nder tariha luttu e nder histoire. ɓe wari annabi Zakariya ɓe yilti ɓe waroy annabi Yahya ɓiɗɗo on ɗon on. ñande goo lanɗo maɓɓe debbo nodditi réception ñaameteji moƴƴina yima ama welta ñamakalaɓe makko ɓe wattimo wi a teddi a mawni ɓurima ala nema timmi e dow ma. o inni ko goonga ko non woniri. hande mi luttiraka aduna an ɗo ko mettitanmi ka ɓernde an ko sonjimmi siwana hunde wotere. ɓe wiya to men wo goɗɗo no ɗo no waajo ko hoore on nden mi faala. tawi ko annabi Yahya ɓe inni ɓe yehi ɓe jokkoymo ɓe ɗaɓɓitoymo ka wonton o hayniɓe o dogi. annabajo Allah on dogi ha leggal yurmamo ngal udditi o naati nder ton leggal ngal fermi huɗaɓe yii ha ɗum waɗi ɓe addoye seerawal ɓe taƴimo e tumbo. ɗum ko ɓe waɗi ɗon ko ɗum ɗon ko goɗɗum ngo kadi noon. eɗon andi ka procédé ganguɗo Mathias warno yimɓe buyi kono omo warnomo men de Sayfullahi mi anda honno ɗum fimu wolano ha alyahuda wari buyi kono wargol maɓɓe annabi Zakariya annabi Yahya ɗum kan dey ɗum mawnu majjuɓe e dewal. kamɓe ha hande ɓe sendidirani hakkunde e Isa kañum e Allah e nene Mariyama ko hombo e maɓɓe woni Allah. ɗiɗo piiji tati hiɓe jokki ɗi wonde ɓe inna ko annabi Isa woni Allah wonde ɓe inna ko Allah woni e Isa. woɓɓe wi'a Allah hino e Isa hino e Allah wonde ɓe inna ko Mariyama bi ma'ana woni Allah. ɓe ɗuɗɗini haalaji ɗin qur'ana kay yoni en. Allah daali dhalika Isa ibnu Maryam qawla alhaqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah wi'a wa hino ɗo Isa nani e hino Isa konngol goonga wongol anani kala ko nantuɗa ɓawo ɗo ko fenan. jiltiɓay Allah yewti ko makko kon ha gasi o wi fahtalafa al ahzabu min baynihim fawaylun lilladhina kafaru min mashhadi yawmin azim. feddeji ɗin kañum lurri hakkude maɓɓe fii o neɗɗo. bone lette wodaniɓe yedduɓe fii Isa ko woni goonga ko chrétien ɓe ɓe yiira 24 décembre kañum e 31 décembre ko kamɓe ko honɗum woni chrétien yaagal. no woodi yimɓe faljuɓe wi o sikkuɓe wondema chrétien yaagal ko diina. y a de nos intellectuels qui disent qu'il y a 3 grandes religions monothéistes. Quelle erreur, quel mensonge. Il y a une seule religion monothéiste. janguɓe men bus intellectuel ɓe fonctionnaire ɓe hiɓe gonɗini ɓe inna wondema diinaji monothéiste ko wiyete monothéiste dans le langage scientifique français ko wiwgol ko diina nodduka yo Allah gooto rewe. ɓe inni diinaji nodduɗi yo Allah gooto rewe ɗin wo ko ɗi tati ko diina alyahuda kan kañ e diina chrétien ɓe ɓen e diina l'islam o wona goonga. wallahi il n'y a eu jamais 3 religions monothéistes. il y a une seule religion monothéiste. diinaji ɗin fof ko noddi yo gooto petti rewe o ko l'islamu tum heddi ɗin fof timmono toon ha yeeso. joni noon hay diina maɓɓe kan no wi'ete noon tigi ko yeddugol Allah ko Allah yedda ha hatti ko noon diina maɓɓe ka wi'ete le christianisme. fusenmo o yaltinen ko wi ko dans le mot christianisme il y a la croix. konngol wiyetengol christianisme no toon ko wiyete croix. ko wiyete croix ko calaɓal ngal yani leggal ngal ɓe wino ngal ɓe fempi annabi Isa e muɗum ngal leggal ɗumawal ko ngal ɗo wiyete la croix. joni noon ɓe wi'ino wondema annabi Isa nangano ha gasa o fempa e leggal ngal. on fempegol e leggal ngal ko ɗum wiyete christification. fempegol e leggal ngal ko wiyete la croix. fempaɗo wiyete lo Christ. diina nodditi ka ɗum ka wiyete lo christianisme. jokkuɗo ka wiyete lo chrétien. est ce que
nani ɗum moƴƴa. donc en andu taw hay fuɗɗode tawa no diina maɓɓe ka wiyete noon ko Allah yedda. Daariɓe no wi annabajo Allah nangama fempama, est ce que qur'ana yeddal ɗum? wama salabuhu wama qataluhu walakin shubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilayh. modi ɗum ko qur'ana ni ka. Allah daariɓe waranomo dey ɓe fempanomo fes kono nandintinnana ɓe bandirugo molanandu jeyandu e maɓɓe ɓay ɓe ɓitti annabajo Allah o annabi Isa ɓay ɓe ɓittimo ɓay ko jikku maɓɓe. ahlul kitab en haali wiɗen ɓe waray annabi ɓay ɓe formani annabi Isa koforu ndu fi wargol mo ɓe ataki kala ka atakete ɓe waɗi embargo on ha feƴƴiti annabajo Allah on so'i warede o dogi o. joni noon neɗɗo goto tawi no andi ka o suuɗo yi ton o inni mahimmi holla on mo ɓe ari ha ɓe hewti ka o naati ɗon o inni ko ɗo o udditi o naati tun. Allah ƴetti mbaadi annabi Isa ni no ndi woniri nun tigi ɓornimo kanko tigi e ñeeñal makko Allah e bawgal makko e gandal makko ɓay inna allaha ala kulli shay'in qadirin o rewinimo ɗon tawi formalité wattake passeport régulatake visa tampatake o memoyi o 7e ciel kammu jeɗɗaɓuru ngun tawi distance on ko duuɓi 100 fois 7 o hewtoy toon heña eno Allah faalira noon ɓeya naati tum ɓe ɓeyninomo ɗo wala o inami na kam ɗin kadi ko ɗo wonno kono tigi tigi on mi anda ko ɗo ɗo wonno ɓenni a feetinayi men ko isani ɓe hoccimo ko ɗum qur'ana wi bal subbiha lahum ɓe nandintinnana ala ko o wowlali korinami woni Isa ɓe fempimo. joni noon diina maɓɓe kanko wi'ete ko innitiraka nden fempande ko ɗum wiyete christianisme. hay jibinede annabi Isa andirton ɓen ko bandi hay hunde fottaka e defte maɓɓe ɗen koye diina fenande ɓe woni deftere tippinde nden ɓe changinde ɓe addi noneji jange deftere français jo goto no windi docteur Maurice Bucaille julɗo la Bible la science et le Coran jangonɗo yiyon himo haali o wi wondema il y a même une discussion une divergence dans la généalogie de Jésus et c'est très dangereux. si tawi yimɓe wi'i wondema ko kaarijo woni annabi maɓɓe on kamɓe jokkuɓe mo ɓen oya wi'i ko ñande 14 o jibina oya wi ko ñande 10 oya wi ko ñande 7 o docteur Maurice Bucaille français jon o wi ka ɗo diina mi famali fi ka ɓe anda hay ko hunde tuma annabi maɓɓe jibina portoje. si yimɓe catholique e yahud gonɗinno harayno no moƴƴani ɓe ɓay adna o weeli ɓe moƴƴini ɓe moƴƴinali hay fus ɓe contribuyali hay fus e science on. chrétien ɓe ɓen ko kamɓe bonni fi science o wari fi makko waɗi ha diina kan kañum e laamu ngun sendidira ko wiyete ko la laïcité ala elmaniya ko kamɓe waɗi ɗum ko bandiji karduɗi hiɓe waɗi pecce sertuɗe diina maɓɓe kan ko christianisme jokkuɗo diina kan kolo chrétien ɓe ɓen ɓe waɗi noneji ɗum ɗo fof ko bandi hande ɓe naati ka leydi men jiwɓe porto wiitiɓe rahmatullahi kañum e aissatu haddo gude waɗa leppi hiɓe kamen hiɓe dankade bobohoy loota kamen fuuta bobohoy koye fof joni si pay koko yeehi ka l'école bimbi ɓe arti wo jemma ko toon ɓe ñamata kamɓe andi ko tindinta pay koye to e ko hollata ɓe naati ɓe jooɗi ɗo ɓe ñamino en ko raɓɓiɗi kon haray ɓeɗo ko ɓe bandi ngal ɗo chrétien yagal ko bandiyagal feeto maɓɓe ngon ko bandiyagal amugol ngol feeto ko bandiyagal jaggimɓe gamol jaggiɓe inni beere nden ko ƴiiƴan annabajo maɓɓe on ko seeru ndun ko tewu makko on ɓeɗo bandiɓe nana julɓe goo no wi'a a si ɓen naati yiite a buy naatoyay ɓen ɓe qur'ana siñani naatugol yiite ɓe ara ɓe liɓa gereji ka leyɗe men ɓe addoya kadi lekkele taɗen lekkele kañum kadi koko ɓuttina fewno ɗon koko nawninoya kadi guluji yeeso bel ko ɓe arata ɓe ñawda ɗon kon ɓe adda sako e maaro e nebban yimɓe ɓe wiya ɓe no moƴƴi qur'ana wi a yiyay ko ɓuri heewu woɓɓe julɓe ɓe heno manka ɓen ɗo wiya hino moƴƴi haulai ahda min allazina amanu sabila ɓeɗo ɓuri fewde gonɗinɓe ɓen kalimatul kofur waliyasu billah donc ɗum ɗo amugol nde ñande wona julɓe goo kan no wiya ko 24 on harmi 31 on naafus kaka 24 ɗon tokka woni 25 woni 26 woni 27 woni 28 woni 29 woni 30 woni 31 ko ɗon jokkodiri bandiyagal gotal ɗo wona feeto nouvelle am enen julɓe ɓen iwi ñande rasul sallah sallam iwi makka ɓe seeni madina ko ɗon wi'a go'o tuma noon wonori ɗon hitande wo hara hitande men heeri nden naati enen kadi kono heewi ko heɓuɗen en amanayɓe feeto maɓɓe ngon fowtoɗen ñallal ngal ɓe fowtotongal tawi hay fowtagol ɗum ko keserat alnasara fowto e dimanche ɓen dimanche ko roppo fowtagol ya julma ko dimanche kolle ala o anda gunɗo koɓe fowtani alyahuda fowto e asewe fowtiɗen e dimanche fowtiɗen e samedi amen 24
amen tiranten holɗum sendidiren e ɓe est ce que wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum nangali ɓen woɓɓe goo kadi wiyay tigi tigi on ko 24 décembre wiyama am gongol moƴƴa kono joni waɗen ataya yandi ko gootum kadi tawi ko sabu ɗum waɗiranɗa ataya wata andu ɗum